Kao i kod ljudi, alergije kod pasa predstavljaju preteranu i nespecifičnu reakciju organizma na neki stimulans ili supstancu koja inače ne bi trebalo da bude štetna po organizam i da izaziva tako buran odgovor. Alergenima se nazivaju uzročnici alergija, materije koji su za većinu drugih bezazlene i ne provociraju reakciju imunog sistema. Utvrđeno je da su alergijama podložnije određene pasmine, psi sa oslabljenim imunitetom, kao i oni koji već imaju neki zdravstveni problem. Tipove alergije kod pasa možemo podeliti na sledeće 3 grupe. Alergije na ujed insekta, uglavnom su to buve u pitanju, atopijski dermatitis, alergije na hranu. Najčešći uzrok alergija kod pasa je ujed insekta, uglavnom buve. Dok piju krv, buve ispuštaju pljuvačku u kojoj se nalazi protein koji izaziva alergijsku reakciju. Kao simptomi se javljaju češanje, grebanje, žvakanje, lizanje kože, kao i njena upala i opadanje dlake. Uglavnom su pogođeni zadnji deo leđa, predeo korepa i zadnje noge ljubimca. Ako se alergija ne primeti na vreme i ne počne njeno lečenje, koža vremenom postaje zadebljana i hiperpigmentisana od učestalog češanja i alergijske upale. To je pogodno tlo za razvoj sekundarnih infekcija, jer su bakterije i gljivice lako nastane na oštećenoj koži, što uzrokuje neprijetan miris i rizik za dalje probleme. U ovom slučaju, lečenje podrazumeva upotrebu preparata protiv buva, kortikosteroida i antihistaminika. Vaš veterinar će vam dati detaljno uputstvo kako da ih primenjujete. Nikada, ali nikada nemojte to činiti na svoju ruku. Atopijski dermatitis kod pasa posljedica je izloženosti određenom alergenu iz okruženja. Često su to trava, prašina ili grinje. Ovo oboljenje čini 8 do 10% svih kožnih oboljenja pasa. A ukoliko se ne kontroliše i zanemaruje, vremenom može postati veliki problem po zdravlje ljubimca. Neke rase su, nažalost, genetski predisponirane, pa ako je vaš pas dalmatinac, bokser, labrador, mops, francuski ili engleski buldog ili šarpej, dodatno obratite pažnju. Karakteristični simptomi ove alergije su nekontrolisani svrab koji je uglavnom izražen na licu, šapama, ispod pazuha, a nekada čak i po celom telu. Takođe, ako primetite da pas liže šape, to može biti jedan od prvih simptoma. U slučaju atopijskog dermatitisa ne postoje primarne lezije i ranice, one nastaju kao posledica češanja. Ukoliko alergija uznapreduje, javljaju se upalne promene na koži, crvenilo, sekundarne bakterijske infekcije, kao i alopecija i seboreja. Lečenju atopije se mora pristupiti ozbiljno i odlučno, jer pored upotrebe kortikosteroida i antihistaminika, neophodno izbegavanje alergena koji dovode do atopije, a to može biti vrlo izazovno. Alergija na hranu kod pasa nije toliko česta. Od svih alergija samo 5% čine alergije na hranu. Uzrok alergije je najčešće protein nižeg kvaliteta koji pokreće negativan imunološki odgovor pri ponovnom kontaktu sa namirnicom, potencijalnim izazivačem alergije. Sve češće se priča o preosetljivosti na proteine i žitarica, kao što je gluten. Međutim, još uvek nema dovoljno jasnih i čvrstih dokaza da se ona može manifestovati kod pasa. Simptomi koji se manifestuju su svrab i pojačano češanje, crvenilo kože i šapa, osip i ljuspanje kože, gubitak dlake, kao i problemi sa stomakom i varenjem u vidu dijareje i gasova. Nakon uspostavljene dijagnoze, lečenje se sastoji od izbjegavanja alergene, upotrebe medikamenata, kortikosteroida i antihistaminika, kao i uvođenje novih izvora proteina značajnih za ljubimce, kvalitetne hrane koja potpuno odgovara psu.